što uvijek mi pokušavamo da radimo, a to je da institucije približimo građanima. I ja znam da vrlo često građani su vrlo malo ili nimalo informisani i to dovodi do toga da posle ne znaju nikako da apliciraju, a kod nas se stalno javlja, mislim, ljudi koji su bilo mladi, bilo nezaposleni, koji žele da ostvare neka svoje prava i na ovaj način smo uz pomoć, naravno, glavnog šefa regionalnog vodovoda došli tu da bi mogli da im objasnimo iz prve ruke, da znaju šta mogu, šta ne mogu, kako da apliciraju i na kraju krajeva ono što sam potencirao i uvek kažem, ja lično, moji saradnici u kabinetu su uvijek na raspolaganju, prema tome mogu pozvati kod nas da bi bili spona u komunikaciji sa vodovodom ili šta god drugo već možemo da pomognemo, jer smatram da je to iznad svega naša obaveza, a pored toga i naš zadatak koji želimo da sprovodimo što je bolje moguće. A još jedno samo pitanje, kako komentarišete inače izgradnju ova dva nova mosta koja je trenutno sporna, da kažem, tema na sve? Ja sam ovako prokomentarisao to na jednom našem zajedničkom sastanku unutrašnjem. Kažem, ja mislim da ima mnogo više sektora u kojima možemo mnogo bolje uložiti novac nego da pravimo dodatne mostove, pored postojećih 3, ako se ne varam, da imamo još 2, to će vjerojatno po broju stanovnika, po glavi stanovnika biti rekord mostova za jedan ovako ipak mali grad. Hvala najlepše.